asibumelele umtsezo khona la sesingasachaze khona thina basemachumeni kahle ngegama lakithi nangomuzwa wakithi oloqhubeka uhlambalazeka ngeindlela thizeni esingazi futhi ukuthi kwenzakalani. Bafowethu ukhuzani sisacela sitshele uma ukuthi ukhona umkabhudi noma ukhona umakoti kabhudi ongizwa asondelene naye ngaleyo ndlela, ngoba lokho akwenza usewukusithwenza thina basemachulwini. Mhlambe ngayitshela yena ukuthi mhlambe udelela umuzwa wasemachumeni noma udelela ubhuti ongizwa kuphela. Asikuthandi lokho thina bakhona. Okokuqala nje ke ubhuti ongizwa kaculi le mangikhumbula kahle le ndaba isike yaya ngisho kubaba uZuma uNxamalala ewubizile umndeni wasemachumeni, ewubizile futhi umndeni waMpungose. Kwahlalwa phansi yakhulunywa le ndaba kabhuti ongizwe nokhuzani. Esingazi thina ukuthi ukhuzani usangaphinda asitshele ngomsizwa bakhe, asitshele ukuthi uyinsizwa yena into mangabe eyishilo angeke azaza ayijike. Cha, umfowamphungose kulungile mfowethu asilutho asiphiki vele imali yamshintsha umuntu, kodwa nje mfowethu sifuna ukwazi ukuthi aseneme nanoma yikuphi la oya khona aseneme thina futhi asisachazeki. Mhlawumbe ungayitshela njengazi ukuthi wena mhlawumbe ingoba uchaza abantu noma uchaza abalandeli, thina sichazeke emachumeni. Akazalwa futhi yedwa loya muntu loyana ethungizwe, uzalwa neyinsizwa. Ukuthi ngoba besisathule nje besithi mhlawumbe usazozehlisa, kodwa sithandi lento yenzayo. Besithi asedlulise lokho nje mangabe kumdlalo musuzoninda izingane zabantu ezigane ekhaya, musuzoninda la amantombazana akhaye abakoti bakabhuti musuzobaninda. Ngaloko uthi mawudelela ubhuti ungizwa kuphela, ungadeleli udelela abafazi bakhe. Mawukuthi khona umakoti kabhuti ungizwa nosondelene naye ngoba ulo usitshela ukuthi uneyimfihlo ozoyiveza, umfowethu mususedelela kanje.